you know the name? Lên đi, come here đi à lên approach đi approach baby baby ra here T-Rex Come here. Đi Leo. You want to talk? Pour la mẹ đi. Pour la mẹ đi. Mẹ lên nhà mẹ cô. Lên. Mẹ được chưa bà? Lên theo lên. Hạt đôi gì à? Lên. Lên này. Mari, Amia là. Hả? Amija là. Đi Ara cầu phải lên gì lên này. Ara cầu phải lên gì? Lên. Đi à? Cô đã chua tận rồi này. Đã thấy Amia là. Do you know the name? One time the dinosaur. Lên. Lên khá. Amia lo. Cái nhà Amia là. Bên này Amia là. Hả? Dinosaur sleepy rồi. Normal này. Ada sleep ah.
allez. 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 Spinosaurus. Okay, ambil lah. Ambil lah pasal. Kuala. Balik kalau. Khá đột bùi nhé, khá đột bùi. Ami là masih Ami là qua đây đảo. Nó có mì mấy mà nó. Qua đây đảo. Một lần đầu ấy ốc của cái gì rồi. Thật đầu nhau quên gì rồi. Đó là tàn ngữ ấy. Còn cái toàn áp quên mình nhìn này. Balik deh. Balik. Đầm mưa. Chị phá đô lên chi là nhà phá đô gì. Chila. Duanya le chila. Le from ha do do.
Olele. Ver khari. Ole chilana. I love that. Good boy, Diego. So, I'll try to, you guys try it out real quick. If you will, on 3, sit, Diego, sit. Sound good? All right, I'll do it. It's like the music, all right? 1, 2, 3. All right, now he's sitting. What do we do? Okay, let's try it out. You guys remember it, okay? 1, 2, 3. Very good, very good. That was a great memory. I would have forgotten that already. So, that was step 2 of becoming a raptor trainer. First one first is learning about the science. Second one is teach them basic commands. Is for intermediate raptor trainers. We're going to teach Diego a new trick. How's that sound, y'all? So, you guys are in luck. I have been working on one with him, but I can't quite get him to do it. I'm going to try and show you how to do it right now, okay? Alright, Diego, spin around for me. Oh, come on, you know this one. 2, 4. Alright, spin around for me. Yeah, there we go. Oh, that's so rude. Who taught you that? Okay, so, last lesson, guys, about raptors. They are pack hunters. They work as a team, so congratulations. You're going to now my raptor pack. We're going to work together.